Srpska pravoslavna crkva Sveti Luka u Vašingtonu prošlog vikenda 18. i 19. maja bila je domaćin tradicionalnog srpskog festivala. Srpski festival je godišnja svetkovina koja se održava s proleća ili jeseni i za cilj ima promovisanje srpske kulture i gastronomije, ali i prikupljanje sredstava za održavanje same crkve. Ovogodišnji fest je posetilo oko 2000 ljudi, srpskih iseljenika koji su tako mogli da se podsete dana tradicionalnih sabora i svetkovina pri crkvama u svom rodnom kraju, ali i lokalnog američkog stanovništva željnog da nauči više o našoj kulturi kroz hranu i muziku. Posetioce festa su oba dana zabavljali lokalni muzički izvođači Božo Matović, Danijel Okilj i Orkestar Pobeda koji su došli iz Pensilvanije specijalno za ovu priliku. Tu je još bilo i štandova sa tradicionalnim poslasticama, vinom, nagradnim izvlačenjem, ali i raznih igara za razonodu dece i odraslih koje je obezbedila novoorganizovana omladinska asocijacija MOBA. Svakako treba spomenuti da pored divnog provoda u dobro poznatim zvucima i ukusima svoje domovine u dalekoj Americi i približavanja naše tradicije svojim američkim prijateljima, kolegama i komšijama, Srpski festival nije samo opšte narodno veselje slično vašarima u našim rodnim gradovima, već i važna prilika za prikupljanje novčanih sredstava zahvaljujući kojima sama Srpska crkva i Srpska zajednica opstaju u Vašingtonu. Prema rečima organizatora, celokupan događaj delo je prevashodno velikodušnog truda volontera koji su vredno radili ne samo tokom samih dana festivala, već i u pripremama nekoliko sedmica pre samog održavanja. Prema gruboj proceni organizatora, u sam festival uloženo je preko 550 sati volonterskog rada, 50 volontera, kako odraslih, tako i mladinaca tinejdžera. U toku samo 2 dana festa volonteri su pripremili čak 400 kg pečenja, preko 6000 ćevapa, 850 ručno mešenih lepinjica koje su sveže samo za ovu priliku pravljene svakog jutra pre zvaničnog otvaranja festivala. A pored volontera koje su svakako metaforički, ali i bukvalno izneli ovogodišnji festival na svojim leđima, svakako treba pomenuti još neke od organizacija koje su na svoj način podržale ovogodišnji festival, bilo svojim proizvodima, uslugama ili korisnim informacijama, a tu treba ubrojati i Ambar, Smiley Jump, ambasadu Republike Srbije, Giant Foods, Potomac Wine and Spirits i već pomenutu novu organizaciju MOBA. Završni deo festivala svečano je obeležen specijalnim kulturno-umetničkim programom. Tom prilikom su nastupala kulturna društva Crkve Sveti Luka, Srpsko pevačko društvo Lira, kao i dečiji hor i dečija folklorna grupa Prelo. Sva prikupljena sredstva od prodaje sa ovogodišnjeg festivala prevashodno idu u prilog otplate kredita za kupovinu crkvenog imanja, ali i za troškove održavanja same crkve.